Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni 4 Mei, hari Isnin. So pagi ni kita punya program dengan jemaah-jemaah kita. Pagi ni kita berada di Metropole Hotel pagi ni. So pagi ni kita akan pergi ke Dali Jiang dari sini. So forecast hari ni keadaan cuaca insyaAllah mungkin hujan sepanjang hari macam semalam juga. Dan hari ni punya suhu antara 9 ke 16 darjah Celsius. So masih sejuk. So hari ni punya program kita akan depart daripada hotel ni pukul 8 pagi. Dan sekarang pukul 7.45. So kita masuk untuk salam dulu. Let's go. Macam biasa, di sini alhamdulillah lauk nampak best. Ada telur, ada porridge, ada jagung, ada kentang. So senang je kita punya cerita. Makan apa yang kita yakin halal, yang tak yakin kita tepikan. Right, kita makan. Fasten your safety belt. Please fasten your safety belt. Okay, and after we arrive at Dali, we will visit Santorini. Santorini actually a lot coffee shop, homestay, luxurious hotel, and especially in traditional Chinese festivals such as May Day, summer holiday, national days. A lot Chinese they will take their parents or kids go outside. At that time, the homestay, the hotel, more expensive. Especially in Santorini, one day, one night, more than 10,000. But I think you can see the very beautiful scenery, although today the weather is not very good. Because in Santorini, you can drink tea, have some fruits, afternoon tea, afternoon tea, although now it's in the morning. And after we arrive there, you can have short break. After that, you can take a lot of beautiful pictures because you can see the Erhai Lake. And in Yunnan, they have more than 600 waiver system. Most of them international waivers. You know Mekong waiver, right? Mekong waiver? Mekong waiver. Yeah, and Yunnan actually connect Thailand, Cambodians by waivers. And also Yunnan is the originate of the Yangtze River, the upbridge of Yangtze River. When we visit the Tiger Leaping Gorge, you can see the Yangtze River. And they have a lot different lake in Yunnan province. The first one, the largest one in Kunming, the name Dianchi. Dianchi covers an area about 350 kilometers. The first one. The second one is Erhai Lake. Erhai Lake covers an area about 250 kilometers. The second largest freshwater lake in Yunnan province. Why? Is similar like our ears, the shape of the Erhai. So the local give this name. Hai translate into English, it means ocean, sea. But actually it's just a lake. Why the local give this name? Because in ancient times, for the locals, if they wanted to go outside, at that time the transportation, difficult.
difficult. They spend a lot of time, 1 year, 2 years, go outside. But they love ocean, they love the sea, so they give the lake hai. So this is the meaning for the for the lake. And after that, we will go to restaurant for lunch. Yeah, for lunch. And also today you can pray in the restaurant after the lunch. After the lunch, because I know for most Muslim group, you prefer pray in the masjid, right? But I want to say some area have masjid, some area don't. If I have masjid, I will take you to the masjid. You can pray in the masjid. If not, okay, I will after our restaurant prepare a group. Yeah, you can pray in the restaurant. Okay, in the restaurant. And after that, we will leave Dali. We will leave Dali and go to Lijiang. Go to Lijiang. Remember, I told you yesterday when we arrived Lijiang, two places to visit. The first one is the local park, Black Dragon Pool. Another is ancient town of Lijiang. And we will stay several days, 3 days, in the same hotel in Lijiang. Okay, so today, after we arrive Dali, also please bring umbrella. Yeah, the coat with you, keep warmer, because actually the elevation higher and higher. Because the elevation in Kunming just 1,800 meters, and when we arrive Dali, the elevation more than 2,000 meters. And in Dali, because Dali, Lijiang, Shangri-La located in the northwest of Yunnan province, so the elevation higher and higher, and you can see a lot mountains. Because in Yunnan more than 94% area is mountainous area, and there is another mountain in Dali we call Changshan Mountain. The elevation more than 3,500 meters. At the top of the Changshan Mountain, the elevation more than 4,000. Also, I want to confirm, so far so good for everyone, because is this your first time visit high altitude place? I'm worried. Why? Because some people will have high altitude reaction. Because in Yunnan the lowest point is just 70 meters. But in Shangri-La, the elevation more than 3,500 meters, and the highest point is located in Shangri-La. The name Meilin Snow Mountain, more than 6,700 meters. But another good news for us, we not stay in Shangri-La Hotel, right? After we visit Tiger Leaping Gorge, after we visit the White Water Terrace, we will back to Lijiang. But tomorrow we need visit Yulong Snow Mountain. Yu translate into English, it means jet. Long, it means dragon. Yeah, jade, Dragon Snow Mountain. Tomorrow we will visit. Yeah, and the Yulong Snow Mountain, the elevation more than 4,500 meters. And Lijiang also higher than Dali. The elevation Lijiang 2,400 meters. So I want to confirm before that, have you ever been to high altitude place? Yeah? Yes or no? No? Is this your first time? Okay, I just want to tell you because some people will ask me, Lin, to high altitude place dangerous or not? Is there anyone or everybody will have high altitude reaction? Do you know what it means, high altitude reaction? When you go to high altitude place, let's get married with each other. The central government after the new couples, you just have one kiss policy. So to me, to my family,
just have me. Yeah, one kid, one kid. Okay. And after the young generation, for example, for me, when I get married, okay, the local government, the central government, after the young generation, okay, I think you can have more babies, 2 or 3. But you know, because the China has a large population, yeah. If you have a lot of kids, it means you need work very hard, right? Earn a lot of money, and now for young generation, they don't want to get married anymore. Yeah, anymore. So, if you ask me, Ling, you want to get married? Yeah, I want to get married. But if you ask me have a lot of babies, I think I don't. Yeah, 1 or 2, I think enough. Sometimes just 1. Yeah, because you know, for the kids, education, right? Okay, kita sekarang berada di RNR kat highway on the way nak pergi ke Dali. So berhenti stop sekejap untuk toilet break. Petugas kita. So ini keadaan dia punya RNR. Hari ini hujan dan berkabus. Sejuk. Jom kita tengok ke dalam ni. Apa dia jual. Ikutkan sekarang ni musim bunga dan musim banyak buah. Wasallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilhaji tanhallu ilau qalu wa tanmariju bihil furadu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamanu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadin kulli malumillah. Satu lagi. Apa tu? Dikata godaan manis sang pujangga. Dah kita dicipta bukan untuk bermegah. Lagi, joget tu, joget. Sia-sia jika diturutkan hatimu yang terleka, dibuai kata-kata palsu. Saya sambung Hati yang duka, raga binasa. Apa tak? Hati yang baik, benarkah ia? Tak ada tu, lepas tu saya nyanyi. Harus bersulamkan cinta, sia-sia jika diturutkan hatimu yang terleka, dibuai kata-kata palsu. Sia-sia. Salah. Okey. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल मेरी तुम दिल जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम। है मेरा दिल, है मेरा दिल, है मेरा दिल के दर के जने चुरा लिया।
चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं छुड़ाना सनम बगल मेरे तुम जिंदगा में से lagi Ada tak ingat. Ada patutnya kena ada ni. Tak ingat betul sekali. Tak coding tu tak sih. Dah lah tu cukup. Tajuk dia apa? Tajuk dia apa? Lagu dia. Tajuk dia. Apa lah saya kuasakan macam tu. Tak, tajuk dia apa ni? Lagu merindu kan? Tajuk dia. Tak ingat. Zapin yang tinggal. Zapin yang tinggal. Sejak lah. Ke depan aja dah kena. Dali, ancient town, right? Ancient city. I think the specialty in ancient city better than here. So later we just go through, okay? Okay, jom. Now, spot pertama yang kita pergi di Dali ni Santorini. Santorini ada dekat atas situ. So untuk nak pergi, kita kena bas akan parkir dekat kawasan sini dan kita akan naik bagi untuk ke sana. So ni deretan bagi tu kat sini. So, bagi dah dekat alam yang kita tengok. Cuaca kat sini still sejuk. Kalau kita tengok dekat dalam handphone ni tulis 8 darjah Celsius kat sini sekarang. Oh, cantik. Bawah nampak cantik dia. Kita masuk dekat kawasan ni. Ada banyak tempat shopping lagi. Macam-macam. One buggy, 13 person. One buggy, 13. Sini. Kita sekarang naik bagi. Okay. Who are you? Dah sampai. Let's go. Kita turun dari sini. Ini kita punya bagita kita. Bagita pun ada number plate lah. Okay, kita masuk ke dalam Santorini ni, kita tengok apa yang dia nak tunjuk kita. Kalau tengok dari gambar-gambar memang cantik. So, kita kena naik lift untuk pergi ke sightseeing elevator, naik ke atas. Okay, we stay here until 12:30. 12:30. We will go. Okay. Okay. 12:30。前半小时连线。 cheesecake. 好。
dengan air bunga. So dalam kolektanya memang spot OOTD ya. Memang spot untuk OOTD kat sini. Banyak spot ke sini, dia ada banyak bangunan. So setiap bangunan ni lain-lain owner. So macam kita sekarang ni, kita kat dalam bangunan ni, kita boleh bergambar kat sekitar kawasan ni lah. Jom kita explore apa view yang kita boleh dapat kat sini. Siapa yang gayat ni susah sikit lah kan. Kalau tak gayat boleh. Sekarang semua orang ambil kesempatan nak ber-OOTD kat kawasan ni. Memang tempat ni memang tempat untuk nak ber-OOTD, bergambar. Memang cantik sebab ni ada bukit dan very colourful. Dan di Dali ni, ini adalah Tasik Erhai Lake. Erhai Lake. So antara tasik yang terbesar dekat area Dali ni. Dan dekat sini kebanyakan bangunan dia warna putih. Kalau kita boleh tengok, kita boleh nampak kebanyakan bangunan dia warna putih. Sebab dia dah jadi memang budaya dia warna putih. Dan seperti yang diceritakan tadi, dahulunya dekat sini diorang kerajaan China dia hadkan untuk setiap pasangan cuma ada satu anak je, seorang je. Jadi sekarang untuk generasi yang baru ni, kerajaan dia menggalakkan untuk mempunyai lebih ramai anak. Tapi untuk generasi baru ni kebanyakannya belum kahwin lagi. Susahlah juga. So budaya baru ni
diorang cuba nak terapkan lebih ramai anak. So sekarang kat sini jalan untuk masuk ke kawasan ni. Ni dikelilingi dekat sekeliling Tasik Air Highland ni banyak kawasan ni, kawasan perumahan, kampung sekitar ni semua. So ni adalah satu pulau. So, untuk nak akses ke pulau tu dia kena naik boat ni. So pagi ni sejuk. Besok kalau kita ke Jade Dragon Mountain, akan dijangkakan ada snowfall. Cuaca memang cantik lah besok, insyaAllah. So kita tengok geng-geng kita ni tengah bergambar dengan macam-macam kayu. Jom. Ayo dah si siapa dia cek? Apa dia? Ani. Okay, now kita dah sampai dekat tempat untuk makan tengah hari. Perjalanan tadi 1 jam daripada Santorini ke restoran sini, restoran halal. Kita tengok apa yang ada dekat restoran ni. Ni je. Kami orang Malaysia. Beli kosong? Oh, apa ni? Air siapa ni? Ibu. Abang makan sini ya? Jauh ya air. Ayam telur ayam jagung ni. Dah rasa kan ni? Belum. Ayam, orang pakai ayam jagung. Kicap ada. Oh, tambah kicap. Sini pun pandai cicah sambal kicap ke? Dia intip telur dia bela. Oh, tu ni.
finish, we will go to restaurant for dinner. Okay? And now please fasten your safety belt, and I want to share some information to you about Lijiang and also tomorrow itinerary, because tomorrow a little special. First one, you know Lijiang very popular, especially the snow mountains. Every day, more than 10,000, 20,000 people want to visit that place. But you know, more people, it means very harmful for the environment. So there is a policy, if you want to visit that place, you must use the local tour guide, because the local government want to create more opportunity to the locals for work. So tomorrow I can go with you. Another local tour guide will take you to visit the Yulong Stone Mountain, take the cable car to the Blue Moon Valley to watch the performance until finish the dinner back to the hotel. But I will also stay in Lijiang. I will choose the hotel nearby, waiting for you. We will use the same bus, same driver, same team leader, but except me. Except me, okay? So don't miss me so much, okay? I am with you. And tomorrow, if you miss me, I will know. Why? Because every day, every time when I tell my guests, okay, tomorrow, if I sleep very well, okay, I know nobody miss me. If I wake up very early, it means everyone miss me so much. So test tomorrow morning, okay? If you miss me, please. I will know. This is the first. Tomorrow I can't go with you, but I'm still waiting for you in the hotel. The day after tomorrow, I will back. Okay? Continue our journey. Sekarang kita berada di salah sebuah hentian sebelum kita masuk ke Bandar Lijiang. So lagi setengah jam lagi daripada sini kita akan sampai ke Lijiang. Kita berhenti kat sini untuk toilet break sekejap. Dan dekat sini nampak menarik. Sini pun dah high altitude. Sini ada monumen yang tadi tu. Dan sini ada monumen Yak. Monumen Yak sini. Kita nampak. Dan dekat sini kita boleh nampak kawasan sekeliling ni dikelilingi dengan pegunungan. Macam itulah kawasan ni. So, pada anda yang nak mengunjungi Yunnan, boleh hubungi kami di Kaswa. So, anda yang nak tengok, yang sukakan scenery, sinilah tempat dia. Perjalanan 9 hari 7 malam. So ini adalah hari yang berapa? Yang ketiga dan malam yang ketiga kita di sini. So okay.
lucky creature. Very lucky creature. Next time, if your friend visit China again, please tell them, okay, this pronunciation, long, not dragon. Okay, not dragon. And why this small local park have this name? Because Chinese believe the long, the dragon can control water and rainfall and protect the environment. Just now I told you in Lijiang ancient city have a lot clear water, right? And have a lot of rivers. The originate here. Yeah, 100 years ago, the local believe they have the black dragon living here. So in Qing Dynasty, the Emperor Kangxi give this name for this small park, for small park. Okay, group photo. After group photo, we will. Kita dah sampai dekat Lijiang Ancient City. So ni Lijiang Ancient City, dia punya pintu masuk Lijiang Ancient City. So kita akan tengok apa yang ada kat dalam tu. Okay, so let's go. Oh, ada tiket masuk. Sebab sekarang ni musim bunga, banyak bunga ni cantik depan ni. Okay, jom, let's go. Oh wow. Nampak macam kota yang lama, sungguh klasik. If you want to take photo, I say take photo here. And I want to confirm, after take photo here, do you want to free time hang out here? Because if you want to stay here for a short time, I think just 20 or 30 minutes. Because now already 6 o'clock. From here to Lijiang Ancient City, we need walk 10 or 15 minutes. And tomorrow morning, we need leave the hotel early. So if we stay here longer, it means tonight we will very too late to the hotel. So take photo, then go, or stay here 20 or 30 minutes. Sorry, tadi silap. Ini bukan Ancient City, ini adalah Black Dragon Pool. So ni Black Dragon Pool, Tasik Naga Hitam. So kat sini kita akan habiskan masa sekejap je, dalam masa 20 ke 30 minit, dan kita teruskan perjalanan ke Ancient City. Barulah tempat yang best untuk nak berbelanja, nak bergambar kat sana. Jom. Jadi kita habiskan masa sekejap, ambil video, gambar sekeliling. Kita akan keluar dari sini pergi ke Ancient City. Cantiknya video dia punya colour. Ini pokok lawa.
Sejuk-sejuknya nampak. Mata tengok pun sejuk je. Kalau nak ada kampung tu. Balik kampung hari-hari. Duduk terus. Mata sejuk memandang. Kita yang jalan dalam ni pun sejuk. Sejuk weh. Jalan memang kena pakai jaket. Dan sejuk tangan kena pakai glove. So now kita menghampiri ke entrance depan. Lijiang ni dia ada lebih 600 cabang sungai. Dan antaranya banyak sungai antarabangsa yang menghubungkan sampai ke Thailand, Cambodia, Vietnam. Di sini memang banyak sungai. Doraemon. Dah? Apa yang dia marah sangat tu? Tasbih? Ha. 这个小孩2岁不是，我没有对吧？哦，12岁算。1、2、3，我有，不好意思，我也把它搞知道了。没关系。你们是几号了？8号。9号。 Dia jual bukan macam loteri tu. You need to pay extra money. And normally the price is 200, more than 200, 299, 289, includes makeup, photographer, and costume, different desire, different style you can choose. You can choose, and includes 40 or 50 pictures, 40 or 50 pictures, and also includes 8 photos. You can choose 8 photos you like. Then after the photographer help you make the photo more beautiful, retouching the photos. Yeah. Okay, just give me 2 minutes. I will share some information how to hang out the Lijiang ancient city. Just now, when we go outside from the Black Dragon Pool, actually Lijiang ancient city, but not the main street. You can have a look first. This water wheel is the landmark of the Lijiang ancient city. Okay, if you watch TV or search some information about Lijiang, this place, you must take photos. Take photos. After take photo, all the people will know, okay, you have already visited Lijiang. So after I share some information, later also we need to take a group photo here. And where is the main street? Okay, here. You can have a look. Just go straight. This is the main street. Where is our meeting point? Here, our meeting point. Also, here is the North Gate. But you can see they have no city walls around it, right? And please remember, the big water wheel is our meeting point. And later, after free time, you can go straight because this street is the main street. About 10 or 15 minutes, you will arrive.
Sifang Square. Sifang Square, the center of the Lijiang ancient city. They have a lot souvenir shop, yeah, have a lot specialty shop. But if you ask me which is the best, I will recommend the bag. Leather bag. Leather bag. Yeah, there is a local brand. If you visit Guangzhou, Shanghai, or other cities, you also can find this brand. The brand's name, Honggu. 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 H-O-N-G. G-U. Honggu. Honggu. Yeah, Honggu. Just in center of the Lijiang, the Sifang Square, 10 or 15 minutes, you will arrive. Why I recommend this for you? Because this is a local minority ethnic group brand. Okay, very popular for the local, also very popular for the visitors. A lot of visitors from Malaysia, from Indonesia, they will ask me the same question. I want to buy the bag. Where can I find it? Okay, here is the original place for this bag. The brand creates in 2004. More than 20 years. More than 20 years. So for me, this is the most famous specialty because I also like bag. You know, I bought a lot in this shop. Okay, another is some people, if you ask me, the jade and or the silver. Jade, I think after we back to Kunming, you have the best choice. Why? Because when we visit Lijiang ancient city, Dali ancient city, you can see a lot different jade shop, but most of them not original. Yeah, fake one. Okay, fake one. If you love the silver, of course, inside have, but also not original one. If you want to buy the silver, the best place when we back to Dali. Remember, I told you Dali is the richest place in Yunnan province. Why? Because in Tangshan Mountain, they have a lot silver resources. Silver resources. More than 90% silver products in China produced in Dali. So I think today, because we stay 3 nights in the same hotel, we stay 3 nights in Lijiang, right? Today I think you just hang out, yeah, just take photo. Of course, for the ladies, I know you want to rent the costume. Yeah, you want to rent the costume. Costume, different shop have different price. Normally the price more than 200, 299, 289. Yeah, includes makeup, photographer, includes different style costume you can choose, and include 40 or 50 pictures. And also the photographer will ask you choose 8 or 6 pictures. They will help me retouching the photos. Later, if you are interested, if you want to rent the costume, I can recommend the shop to you. If you don't, okay, free time. Now I want to confirm. The time now is 6:50. 6:50. Later, another good news. We don't need back to the same place. Take the bus, just nearby. Okay, sekarang kita berada di landmark ancient city Lijiang. So ini landmark dia, kincir air ni. So tour guide kita kata kalau kita dah bergambar dengan kincir air ni, maksudnya kita dah sampai dekat ancient city Lijiang ni. Kita ambil peluang untuk bergambar dan bervideo kat sini. Okay, so kita ada masa, dekat sini kita ada masa 2 jam free time untuk kita nak explore tempat ni. Ada banyak spot-spot yang cantik untuk nak bergambar, nak membeli belah. Kita akan jumpa balik dekat sini selepas ni. Oh, dekat situ ada show. Ada show. Jalan. Oh,
Itu yang orang cakap ada McDonald, KFC lah. McDonald, KFC yang lama. Dan ni pun antara landmark dia. So dekat sini banyak orang sewa kostum. Harga dia dalam lebih kurang 290 yuan, 300 yuan. So package dia kostum tu, makeup, fotografer, dan mungkin dalam 50 keping gambar, dan gambar yang di print. So kalau kita tengok kat sini ramai lah orang pakai kostum-kostum ni, dan banyak kedai yang menyediakan kostum-kostum ni macam tu. Jom kita explore lagi. Studio owner bercakap kostum tu sebenarnya harga dia 299, 199. Take foto banyak ni. Ini dia punya snack dia. Oh, Yunnan Arabica. Coffee? Coffee? 哎，小心康。 Thank you. Kopi je. Kopi? Tak nak. Tak lah, kopi susu. Rasa macam Nescafe. Dia bagi tester kopi. Yunnan Coffee tu. Langsung dia terheran nak beli. Hah? Terheran nak beli apa-apa kan? Jalan ni banyak nak jalan. Nanti lah. Tempat ni memang tempat pelancongan, ramai orang. So now ni sekarang ni dah pukul 7, menghampiri 7 malam, dan memang nampak lagi cantik lah dengan suasana kat sini. Kedai-kedai dah start buka lampu, orang pun ramai, suasana sejuk, berangin, best lah. Kita tengok depan tu ramai. Ni tempat sewa kostum, dan ada sungai mengalir kat sini. Sungai dia pun memang bersih, dan ada pula musim bunga macam ni, memang cantik lah bunga-bunga. Tempat jual snack, ada kedai jual snack. So ni katnya masa zaman dulu pun macam gini katnya kan. Kota dia orang berniaga, kampung, jalan yang batu granit macam gini. Tanda hati. Bila jalan macam ni, tak tahu nak mengalirkan kamera ke mana. Banyak sangat benda menarik. Dan orang China sendiri yang datang ke sini pun, dia orang datang daripada pelbagai negeri, pelbagai daerah, macam-macam rupa dia orang ni. Yang kalau kita tengok pun kita tahu dia bukan daripada daerah ni sini. Banyak daerah. Dapat bayangkan masa dia orang zaman komunis dulu, masa zaman pintu tertutup dulu, macam mana keadaan dia orang. So sekarang dia dah buka pintu untuk semua satu dunia untuk masuk.
Macam-macam lah kat sini. Durian pun ada sini. Dia buat durian. Buah. Macam ni. Satu kacang dia boleh buat alat muzik. Baju clothing store. Perfume. 可以啊，可以啊，拿交东西出来，我们就交卖啊，看几多钱，然后我们出几个来啊，多少钱？ Jual batu-batu. Jik. Ada satu jik. Herbal fragrance shop. Oh. Buat lukisan. Ni yang nampak semalam dalam YouTube ni. Buat lukisan. Liberty. Semua macam-macam ada. Kedai lukisan ada. Kedai jual baju, jual makanan. Tapi semalam dah try yang strawberry salut gula tu. Strawberry dia memang besar, memang best makan. Manis, puas makan. Kita teruskan ke depan. Apa lagi? Oh, ada show. Kita tengok show ke depan. Ramai sangat orang. Kita boleh main. Ramai sangat orang yang tak berapa nampak pun. Itulah. Kita jalan tempat lain pula. Banyak tempat lain. Kita sana. Kita patah ke sini pula. Buat apa benda show ni pula. Oh, ada show ni ke depan ni. Show apa pula ni? Ni show biasanya daripada etnik minoriti dekat sini.
Kat Lijiang ni pun ada banyak etnik minoriti. So dia orang buat show persembahan kebudayaan dia orang. Ramai. Sebelah atas tu biasanya tempat makan. So tadi kita pun dah makan pun, kita lunch tadi pun dah lewat. So malam ni kita dinner lewat sikit sebab kita nak habiskan masa 2 jam kat sini. Kawasan ni besar, nanti kita boleh tengok macam-macam. Ni ada lagi aiskrim dia, gelato. Ni terus tengok ke ni. Ada kasut. 先来看一下喽，这个香兰。Cinta cantik. 快茶可以进来过来一下，好大。这可以，这是靠。Herbal tea. Herbal tea. Oh, wow. 亲爱的游客朋友，往前走，不要带原地逗留，可以交交安全，身体配合。亲爱的游客朋友，道路拥堵，请靠右往前走，不要带原地逗留，注意交交安全。 Satu gambar di sini. Jalan kat sini, kiri kanan, depan belakang semua cantik. Agaknya memang macam ni agaknya, orang dulu-dulu dia berdagang, berniaga. Ini juga makanan seafood. Dan kulit dia, handbag, pijit. Dan satu benda, walaupun tempat ni ramai tapi dia still bersih. Tak nampak sampah sarap dekat kaki lima ni. Nampak bersih, terjaga.鲜奶酥点心饼干，可以加糖霜，可以加半糖鲜奶草，花生光一下，线上来的，我都是线下来的。Mainan. 果然出来玩什么都不用了。 Yak meat. Ni yak meat. Daging yak. 来来来，尝一下，看滋味吧。没那的黄一多的吧。 Ice 来， cream. 是告诉你来尝像我家果茶嘛，人人都可以做。那你来过来这
tu dah masuk dekat lorong mana ni. Cantiknya. Anjing dia besar. Anjing dia besar gebu, berbulu. Belakang.来新乡现烤的青豆核桃饼。 Durian. Bau durian dia tetap sama. 咖啡免费品尝，免费吃。我那边。他们跟他说是Betul-betul. Ini betul-betul Ancient City. Dia tak macam yang semalam. Yang semalam tu nama je Ancient City, tapi kedai-kedai dia kedai bangunan baru. Yang ni memang nampak bangunan-bangunan yang memang lama. Kayu dia ni pun kayu dah lama. Itu bentuk lama. Gendang. Ada gendang. 小的咖啡，咖啡的留下来，唱歌几位。好的咖啡，小的咖啡的留下来，唱歌。 Macam ni cara dia orang angkat barang-barang ni masuk ke sini. Pasal kereta tak boleh masuk sini. Lori tak boleh masuk. Bawah tu lagi jalan. Gambar satu kat sini. Okay, so far sampai sekarang kita tak nampak lagi grup mana-mana grup daripada Malaysia. Jadi perasan ada satu couple atau dua couple daripada Malaysia. Mungkin dia orang buat DIY katnya. Tapi untuk grup tak nampak lagi. Dah pusing belah mana ni tak tahu. Okey, kita patah balik mengalir ke depan. Tadi dia jalan ke atas, tak tahu tak ada apa. Dia tak tembus ke depan balik. Dia lagi jauh. So kita patah balik, kita turun balik. Kita lalu balik tempat yang meriah tadi. Sini namanya makan di tepi sungai. Sungai dia ni pun memang dia jaga. Ada orang paling shilling ke, ada orang paling sampah. Menarik. Kalau makan kat sini halal ni boleh makan ni.
出来看一下，了解一下。出来看一下吃饭的职位，炒菜火锅。吃饭吗？得的，因为这个弟弟是花海，Ada kostum lagi. Bunga-bunga dia, ya Allah, cantiknya. Ni mana yang kedustakan yang cantiknya? Ada gambar satu. Okey, kita teruskan perjalanan kita ke depan ni. So pun tak tahu macam mana nak mengandalkan kamera ni sebab semua tempat cantik. Yang solar Yuan cantik, cantik. Wah, cantik. Wah. Okey, antara yang best kat sini sebuah buah-buah ni. So, beli buah strawberry, salut gula, beli cotton art. Strawberry di mana? Oh, gula di mana? Strawberry di mana? Strawberry dia. Tapi harga ni mahal sikit. 25. Malam beli 18. 25 ke 14 ringgit. Okey, dekat sini ada Mixu, ada Luckin Coffee. Kat depan tadi ada Chagi. Tapi masalah bila nak beli Luckin Coffee ni, semalam dia cakap so kena pakai apps. Sebelum ni tahu boleh je order dekat kaunter dia. Kita tengok macam mana. Sekarang baru pukul 7.45. Kita tengok. Kita try beli Chagi. So tadi kita order. Tadi kita order dekat situ. Dan kita tunggu T0321. Kita order Jasmine Tea. Orang lain jom minum air Chagi. Masuk ke ni. Beli. Oh. Dah tutup dulu punya. Straw dia tadi. Straw halus. Okey. Air hujan. Gerimis-gerimis. Sedap. Chagi Jasmine Tea.
Okey, dekat sini ada satu bangunan ni, dia adalah restoran Pizza Hut. So orang luar, kita tak boleh makan, bukan tak boleh makan sebab ni tak ada halal kot. So ada Pizza Hut, dia ada KFC kat sini. So tu KFC. KFC dia, tapi memang tak ada tanda halal lah, so tak boleh nak makan. Sama jalan lagi sikit, lagi ada orang ni tempat jual gendang. Ni restoran McDonald. McDonald pun ada. Saya tu betul dah keluar dia. Okey, kan kita bergerak menuju ke restoran untuk nak makan malam. So semua dah datang, alhamdulillah. Semua on time, alhamdulillah. Dan kita dah mula bergerak menuju ke bas akan menuju tunggu kita kat tempat lain. Tapi kat sini ada 2-3 benda yang berlaku. Duduk tengah-tengah tu, 10 kali lah orang tanya. Betul dia cakap Cina, tanya arah agaknya. Dia macam gaya polis lancong ke? Okey, kita nikmati pemandangan waktu malam di Jiang. So inilah pemandangan waktu malam dia, bandar ni. Bandar bersih, bandar dia bersih, dan kita susah nak bau asap diesel sebab kebanyakan kenderaan dekat sini memang dia orang pakai bateri, pakai EV. Okey, kita dah sampai kat tempat makan. Bila anda ikut group travel di China, saya silap anda tak sempat nak lapar. So kita tak perlu nak fikir untuk nak cari makan, sebab makan memang kita akan dah termasuk dalam package, tentu halal. Dah tak ada fikir kat mana kita nak makan. So makan kalau dekat China ni, kalau ambil package memang puas. Paling tidak ada 10 dishes atas meja tu dihidangkan. Okey, ada ikan, ada ayam, ada daging, ada telur, semua komplit, sayur. So malam ni kita makan dekat restoran ni, tak tahu apa nama dia ni, tapi halal, insya-Allah. Don't worry, memang muslimnya restoran. Jom kita tengok apa yang dihidangkan. Nanti kita tunggu yang lain ni turun. Restoran kita meja bulat, dia ada main pusing-pusing, dan meja dekat pusing-pusing. Nasi, Yeah, we have 3 days.
every day you can practice. Okay, every day you can practice. And today, after we go to check in, I think have good rest. Yeah, because tomorrow we need to get up very early. Okay, and another, for most people, maybe you need to take shower, right? You need to take shower. But if you ask me, I will give you the suggestion: don't take shower tonight. Yeah, why? Because according to traditional Chinese medicine, TCM, if you go to new place, first time, especially the new place, high altitude place, if you take shower, it's easy get cold. If you get cold, big problem. Okay, so I think I just want to give the suggestion to you: don't take shower tonight. You can wash your face, wash your food, any part of the body, but don't take shower. Don't take shower. And tomorrow, after you back to hotel, if you want, of course, you can take shower. Normally, after the itinerary finish, we'll be back to the hotel 4 or 5 p.m. Okay, you can have short break in the hotel and then go to restaurant again for dinner. Okay, for dinner. So our hotel already here. We need to take the luggage and go to hotel check in. Okay, now kita dah sampai ke hotel kita untuk malam ni di Lijiang. So ni hotel kita. Jadi kita dah makan malam. Alhamdulillah makan malam kita memang sangat sedap. Dan sekarang kita akan check in hotel. Dan besok nak prepare awal sebab besok pagi pukul 5.30 pagi kita akan depart daripada sini ke Jet Dragon Mountain. So ini hotel kita. Okey, kita dah sampai dekat hotel, kita dah check in. Now kita masuk bilik. Bilik kita 8615. Sekejap, kita review bilik. Let's go. Lampu, nama benda sendiri. Bilik cantik. Ni kita ni. Kita ni toilet. Cantik. Cantik. Pasal ada bilik mandi. Okey. So ni bilik kita. Okey. Ni bilik cantik. Kita test katil dulu. Oh, situ ada tempat study. Ada tempat study. Ada bunyi. Ada bunyi. 尊贵的客人您好，欢迎下榻曼百豪庭酒店。您居住的是智能客房，可以通过小度控制房间灯光、窗帘、空调、电视等设备。祝您入住愉快。Okay. So, ni bilik kita. Kita terkatil lah. Katil kita ni di bawah. Syok gila dapat baring. Okay. Jom. Alhamdulillah. Ready? Sekejap lagi pukul 4 dia akan buat morning call. Pukul 5.30 dah nak gerak. Alright.